салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар дорӯи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристиҷа муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷа. Касе ки мехоҳад канали Юристиҷаро дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай бидроен регистратсия кунед ва ба промокоди Юристиҷа соҳиби бонус мегардед. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи боло бурдани нархи стипендияҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дод ки аз 1 январи соли оянда теъдоди стипендияҳои президентӣ барои аспирантҳои мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмӣ беш аз 3 баробар зиёд карда шавад. Яъне ки ҳам теъдоди стипендияро зиёд мекунанд ва ҳам пуле ки ҳамон шахсиятҳо стипендия пулӣ мегиранд. Сар карда аз 1 январи соли 2021. Дар моҳи марти соли равон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон инчунин пешниҳод карда буд ки аз 1 январи соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки дар омӯхтани фанҳои табиӣ ва риёзиву дақиқ натиҷаҳои баланд нишон медиҳанд, аз 400 нафар то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи он 500 сомонӣ муқаррар карда шавад. Яъне ки дар соли равон ҳамин теъдоди нафарон 400 нафар буд ва теъдоди ин нафарро зиёд мекунанд ба 3000 нафар ва маблағпулие ки мо дастрас мекунанд аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки стипендияи президентӣ баробар мешавад ба 500 сомонӣ. ва инчунин тибқи ин фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 2021 барои аспирантони шуъбаи рӯзона бояд 50 стипендияи президентӣ ҷудо карда шавад, ки пештар ин стипендия баробар ба 15 нафар буд. Яъне ки аспирантҳои шуъбаи рӯзона 15 нафар ҷудо кардагӣ буданд, инҳо низ аз 1 январ сар карда ба 50 нафар баробар мешаванд. бародарони азиз, ҳамин буд як камтар хабар оиди фармони нави президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба стипендия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Нуриддинов нависад: салом акай Сорбон, чартерни рейсҳо маҳкам мешаванд ё ки не? Илтимос ҷавоб де. Мутаассифона ҳоло дар ин бора ягон хабари нав нест ва мумкин ки аз моҳи январ сар карда боз ҷадвали парвозҳои чартерӣ пешниҳод шавад. Иншааллоҳ ки мо дастрас кардем ба шумо низ мегем ки чанд парвоз дигар дар моҳи январ муқаррар мешавад. Парвиз Қодиров нависад: ассалому алайкум ака, барои студентҳо як гап занку ака, илтимос, кай метавонем рафта? Мутаассифона дар бораи студентҳо низ ягон қарор ва фармон биромадагӣ нест, айни ҳол ки парвози махсус аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия баҳри студентҳо яъне ки муқаррар кунанд. Нуралӣ Шукурзод нависад: акай Сорбон, ҳамин саволи мада шарҳ де. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Худованд ҳамеша нигаҳбонат бошад. Мада аз Россия виза рӯй кардам барои кор. Ма чӣ кор кунам? Чӣ хел равам? Бародари азиз, то ҳолате ки ти ягон асоси рафтан надошта бошӣ, ба тавассути приглашенияи корӣ ти рафта наметавонӣ. Мақсад тра аз ягон фирма ё ки аз ягон корхона ҳамон ба номи даъватнома рӯй кардагӣ бошанд, ин гуна рафта намешавад. Асос вид на жительство ё ки гражданство ё ки ҳуҷҷати беморӣ, ҳамин чизҳо асос шида метавонанд барои рафтан. Парвиз Саидов нависад: акай Сорбон, ба саволи ма ҷавоб де. Ма дар пеши вокзал машин манъ кардам. Додарам студент аст. Ӯро таксида савор кардам. Омадам гаи номерои маро гирифт, ки ба ғайр аз машини ман машин бисёр буд. Онҳоро ҳичӣ нагуфт. Албатта ки агар аз назари қонун бигирем, дар китоби бозрасии давлатии автомобилӣ дар моддаи 291 омадагиай таваққуф кардан дар ҷои номуайян, яъне ки бозистодан дар ҷойҳое ки қонунгузорӣ манъ кардагиай, дар ин ҳолат корманди гаи ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки тра мисол протокол кунад, ҷаримат кунад ё ки номерои тра снимат карда. ин ягон кори ғайриқонунӣ нисбати шаҳрванди оддӣ аз ҷониби мансабдор нест.
استانبول 09 نویسه برات سازی سلامتیت خوبه یک چی را پرسیمت همین نرخی بلیط هم نگفتی ارزان میشه و همین مسکو دوشنبه بعد یک چی دیگر هم میگفتی ای مسکو سامالیوت کلوب میپره یا کی نه اتوید میدودی برات پیشکی تشکری زیاد البته که با شرکت اورالسکی авиалиния از کلوب به مسکو و از مسکو به کلوب رئیس های چارتری مقرر کردگی هستند ولی در موضوعی که بلیط ها ارزان میشوند یا کی نه متاسفانه یگان قرار برآمدگی نیست ممکن که به این نزدیکی ها ارزان نشود اومدی خالزاده نویسته برادر برای شناسنامه را علیش کردن 260 سومونی سپر میگن پاسپورت سال دادن که در کویتانس 113 سومون نویسته با عین گرفتن در 20 سوم دیگر برای قید ماندن همین نرخی دولتی باشه یا کی نه در کجا مراجعت کنیم یا نرخی دولتی باشه بریم در بانک سپریم با چک سلامت باشه برادر برای عوض کردن شناسنامه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان $10 مقرر کرده یعنی که هم $10 113 یا 120 سومون در بر میگیره او را شما میرین در بانک پرداخت میکنین و چک شما میگیرین میبرین به همون پاسپورت نیستال برای یکی 260 سومون طلب میکنن این الکه غیر قانونیه شما در وقت شناسنامه را عوض کردن شما در دست کارکنای پاسپورت نیستال نمیتین میرین در بانک همون $10 مقرر کردگی را میسپرین و 20 سومون برای با قید ماندن البته که در همه جا این چیز دیده میشه برادر خیام عمرов نویسه سوربان برادر یگان راهی رفتن روسیه هست التماس جواب ده میگن روزهای 21 24 27 ریس بده راسته بلیتش 9000 سومون در خوجند 9500 سومون در دوشنبه جوابش را انتظاریم التماس برادر عزیز اگر از روی جدول پروازهای چارتری بگیری این تنها روزهای 21 24 27 نیست عین حال هر روز ریس هست چی از روسیه به تاجیکستان و چی از تاجیکستان به روسیه هر روز 5 تا 6 تا ریس هست لیکن برای از این طرف رفتن به روسیه یگان حجت یا یگان اساس به شما لازمه و درباره نرخ بلیط گفتگید بله همین قدر در نظر میگیره در بر میگیره تا از 8000 سومون بالا این وابسته باز از کورسی همو یورو برای که نرخ بلیط شرکت سومون ایر به یورو مقرر کرده یکی 395 یورو را در بر میگیره دلر عظیمов نویسه سلام علیکم اکای سوربان با شما یک سوال برادر من در تاجیکستانم مرا با یک چند رفیقم کار را پیشنهاد کردستان روسیه میگن کنترکت میبندی یک سال ما خودمون بلیط دکومنتات میکنیم خلاصه ما حیران چه خیل گرانیسا محکمه چه خیل میشوه برادر عزیز همین میدونی که گرانیسا محکمه یگان امکانیت نیست در حالتی که اگر عین حال به نظر بگیرن بسیاری از نفرانی که از روسیه به تاجیکستان آمدگیان و یا امکانیت دارن که به همون کارخانه های خودشان مراجعت کنن و یا را دعوتنامه روی کنن یعنی که دعوت چون کنن از جای های کاری خودشان لیکن متاسفانه این چیز به نظر گرفته نمیشود که از جای کاری تو به طور مقصد یگان دعوتنامه روی کنن تو به همون دعوتنامه واردی روسیه بگردی این چیز متاسفانه به نظر گرفته نمیشود تنها حجت هایی که ما نامبر کردگی هستیم در همین قریب همه ویدیوها ما همو اساس هاش نامبر میکنیم انا همو اساس ها اگر باشه میتونین که به یگان مانعگی شما بلیط اختان خریداری کنین و فدراسیون روسیه وارد بگردین امریدی نویسه السلام علیکم برادر عزیز درباره تجاوز کردن دختری نابالغ از نظر قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کمتر میفهموندی و در یک ماده دیگه آمدگی ایران درباره دخترای نابالغ ایش چی فرق داره برادر عزیز درباره تجاوز کردن دختری نابالغ یعنی که در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ماده 139 آمدگی هر شخصیت هر دختری که به سن از 16 سالگی پایان الکه و در ماده 139 داخل می شود ماده 139 آمدگی درباره تجاوز کردن یعنی به ناموس یوم دختر رسیدن از 3 قسم عبارت است یکم قسم و دوم قسم و سوم قسم و او چیزی را که خود با در نظر داریم میگوی ایش از اینش چی فرق دارن و الکه در ماده 141 داخل می شود که با هر راه به نفس شهوانی رسیدن دختری که به سن 16 سالگی رسیدگی نیست حالا یعنی که ایش مقصد الکه به ناموسش دست رسیدگی و در ماده 141 کودکس جنایتی باشه به ناموس دست رسیدگی نیست و به راه های شهوانی همون دختر خطی علاقه جنسی برپا کردنی می شود همین قدر فرقیت دارم برادر عزیز
برادران عزیز، ویدیو را جمع‌بست میکنیم. ویدیوهای نوی ما را انتظار باشین. در کانال یوریست تی جی ابونه شدن فراموش نمیکنیم. اگر یگان سوال داشته باشین میتونین در پایان همین ویدیو یا که در اینستاگرام سوالای خودتان را روان کنین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.